Bog ljudi ovdje vera. Danas idemo planinarenje.好漂亮！我们在一起就是向往的生活。On je moj prijatelj. Kako se zove? Jason. Yeah, Jason. Jason, it's me. Thank you. Budući da je ovo novo planinarenje, spremni smo prvo poslušati savjete lokalnih stručnjaka. 从这儿走，一直走到那个山头吗？最好是到那个韭菜梁，那儿有那野韭菜，那个山坡上全是韭菜，把那个拔点回去吃。谢谢您。Ulazi se naplaćuje 10 yuana。对，是会有村民上去捡垃圾还是什么？对，就是从山上捡垃圾。收这个费就是为了往下弄垃圾的。啊，应该的，应该的。好吃呢吗？哎，好酥的。Planina Lim nalazi se na zapadu Pekinga. Njezin je vrh na 2300 metara nadmorske visine te je i najviši vrh u Pekingu. 你往这儿走，这不是路吗？ Naši posjet sjevernim planinama na oko 2 km nadmorske visine. Planinare sve više postaje opcija za provođenje slobodnog vremena tijekom vikenda za mlade. Hello，Da, u planinama trčati, vrtjeti se u krug, fotografirati i ne mogu zamisliti život bez prirode. Zaštita okoliša odgovornost je svakog od nas. Dok se sunce polako spušta, vraćamo se sa srcima ispunjenim nezaboravnim trenucima. Na kraju još uvijek nismo pronašli obronak prekriven divljim porirukom. Međutim, dok se rastajemo s ovim prekrasnim krajolicima, znamo da ćemo se sigurno vratiti po još prirodnog vlaka i aventura. Što volite raditi vikendom? Ostavite nam komentare.